Educational Guide Center EGC Thobal Moising na Simduna First Village Level Talent Hunt Examination 2022 ngasi Moising Chingya da laiba Moising Upper Primary School da pangthokre. Talent Hunt Examination asida khungang asigi class 3 dagi 9 faubagi mahairoi chanirom na saruk yakhi. Hiram asigi matangda EGC Thobal Moising ki President Abdul Razak na phongdorakpada Quality Education purakpada asigumba ahen athoi tanabagi exam sing asi yamna mathau tai masina khungang asigi mahiroi sing aina hendaba yade mana lodaba yade haiba wakhalonda hotnaning bagi apamba soidana lakani haiba pandamda pangthokpani haujiki matam asi yamna competitive oire lairik haire haiduna UPSC na SSC na competitive exam singda hekta mai pak pangamde adubu asigumba exam asi toina thengnaraklabadi soidana mai pakani haiba wakhalonda EGC da lei maram asina asigumba exam asi chahi khudingi pangthoklagani tungi mirol oirakadawriba mahiroi singda mithoi mihenba oihanduna chawkhatpa tangdulai taba iramdam ama seminar asi haina su Abdul Razak na miyamda appeal tawrakli haukhalaklibba isa inau pikliba mahiroi singase makoina makoigi quality si kayam leiti haibasi madugi foldagi khangba ngamgadabani haiba pandam masida ani subada examination gi ahen athoi tanaba changdamnabagi afaba changdamnabagi atmosphere ama madugi hainabi ama aikoigi lamdam sida leiriba cha inau singa sida satra satri singa sida mahiroi singa sida madugi atmosphere ama semgatba maduna competitive exam lakning be exam lakpa matamda aikoidi face tawganina sidi aikoidi araiba potni haina king madumata laklaba adugumba lan amu oina laithok anbagi hainabi do madu semba pamba Inspector Abbas Khan OC CDO Kaksing Gilamjing Makhada CDO Kakchingbu Sub Inspector Prakash Naluching Juna ngarang nungchil pungwari makai taba matamda Palel Lai Manai Chungjin Commando Checkpoint da frisking amadi checking chathabada Technopal Lomdagi Kakching Lamkhai tamna lakhiba Bitara Briza registration number ML05 P1202 da Sapon Cap Chamaga Kun Mapanda KG Amaga Gram Chamga Marfu Romgi Oigadaba heroin powder yauram ke heroin powder pudunar thorakhiba mioi adugi maming Raiji Chahi Kun Mapan Apokpa Sekho Laifam Tungkham Khulen Senapati District Tagini Fagalaba Mioi Amadi Potlam Singh Kaksing Police Station da Khusin Nakre Hari Numit Asimakta da Juribam District Police Amadi 39 Assam Rifles na Numidang Wairam Pung Mariga Minute Yankai Manga Taba Matamda Chorchanpur Oil Pump Juribam da Thiba Humbaki Thabak Chothabada UTLA Saifo Singson Fraction Gi Kedar Lunminthang Singshan Elias Thangboy Elias Mimin Chahi Kuntramapan Apopalai Khidraba Sekhongam Singsan Laifam Faitol Technopal District Su Phagat Ke Luminthang Singsan na Fongdorakpugi Matung ina Mahaki Mayumdagi AK Rifles amadi 32 pistol ama round 9 yauriba magazine ama lokhat ke Fagat Abam Mioi amadi Potlam Singh Juribam Police ta Makhataba action lokhatnaba kusin nakre hairi Hayengdagi Hauduna Numitara Nichupna Pangthokodoriba Sangai Festival Gamari Lainana Manipur State Film Development Society na Sinduna November Kunmari dagi Kunipan Fauba Film Festival ama Pangthokodori Konung Mamangda Laiba MSFTS ki Auditorium da Pangthokodaba Sangai Film Festival 2022 haina mingthonba festival asida state asigi oiva feature amadi non feature film punatara mapan utkani festival asida saknairaba feature film ki oina director Romi Maitei gi film Aikhoi gi yum director Homesori gi Imam Machet Icha Tangkhai, Director Haubam Bhavan Kumar gi 9 Hills 1 Valley, Director Gyanan gi Hiainu, OC Maira gi Aron Bawari na chingba utkane. Aduga non-feature film gi oina James Kangyambam gi Mairam Ratan Saikhong gi Beyond Blast amasung Haubam Bhavan Kumar gi Pabung Shyam na chingba utkadaure. Numit mangani chupna pangthokadaba film festival asigi sem saba loikibaga loinana lamdam asigi miyamna yengba lakpinaba MSFTS ki maikaidaki appeal tawrakle. Picture and the picture animal is film see by Kumri de Kunipan talks they by Sangai Festival Mangrupuna Thoram Tobjare. Sangai Festival Yembala Kumatamda with the MSFTS from Zuling Biraga, General Film Festival Shisha Makumpani Yimbu. Aduga, Andaki Festival Shade Matunda, Festival Gatimari Lena de Mamang the Pangtuki Manipuri
स्टेट फिल्म अखोई अवार्ड फंगरब सिंदो नांकै दी अखोई रुंगचादा बकरा दगी MSF DS की ऑडिटोरियम दा उपदो सिंग मतुंग दगी दी अखोई पंदम सिगी डिस्ट्रिक्ट सिंग दा मफम दुगी ऑर्गेनाइजर सिंग ताना रगा MSF DS की न्यूज सिंग लोइना अखोई स्टेट अवार्ड फिल्म सिंग लाथोंना बगी थोरांग दो अखोई लोइजरे मसिंग सुमयाम दा फेस्टिवल सिगी खुदोंग चा लो आइना अखोई MSF DS की मोशन जरगा ए मसि हाइजरी नोवेम्बर की तांग कुनमाथोइदगी हौदुना पांगथोकदौरिबा संगाई फेस्टिवल ग मरी लैनना लौखलकपा सेक्शन थरांग के सरुक अमा ओइना डिस्ट्रिक्ट पुलिस इम्फाल वेस्टना ngasi ayuk pung 3 मखाइदगी 9 मखाइ फाउबा दिउलालेन गी ISBT गी अकोइबदा लैबा आसान बभारा गी युम सिंगदा थीबा हुंबगी थबक चथखरे थीबा हुंबगी थबक अदुदा पुन्ना युम हुंफुदा मियोइ चामगा मरफु तरादा वेरिफिकेशन चथकी हाइरे अदुम ओइनमक मिफा मिपुंदी याउखिदे होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लोकताक प्रोजेक्ट मणिपुर की अहानब फाउंडेशन डे थौरम अचंब मवोंगदा बिष्णुपुर लैबा नुरा पोरैटोन चिल्ड्रन होम दा अंगंब खुदोल तमदुना पांगथोखरे फाउंडेशन डे अदुगा मरी लैनना एसोसिएशन की सेक्रेटरी KS रूपचंद्रना इसागी इथौ टेक्सिन तौब खकनतना एसोसिएशन असिनसु कना लेजद्रबा अमदी मियामगा मिमानद्रबा सिंगदा अंगंब मतेंग पांगनबा होटनमिनसी अमदी नुंगसिबगी लिपुन्ना चेतना पुनमिनसी हाइबा वारोल थमलकली लेबाग असिगी सेमिटलोन हेनगटपदा मतेंग ओइनबा स्टेट सिंग अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगना फेयर प्राइस स्टॉपता अहेनबा मीटिंग थमलगनी हाइरी वाफम असि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सेक्रेटरी संदीप चोपड़ाना न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा कॉन्फ्रेंस अमदा स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगी फूड सेक्रेटरी गा खना नैनबदा फोंगदोखिबने खना नैनबा अदुदा महाकना मखाताना सेंटरना इंग्लिश अनि कुन कुलमरी गी प्रोग्राम लिस्टा सुंगदोकलबा अमदी हक्चांग द कानारबा मचल यावरबा चेंग फंगहनबा यावरी खोंगथांग असिगिदमक सेम साबगी थबक कन्ना चथरी हाइरे फुटबॉल की ख्वाइदगी चावरबा कुमहै अमा ओइरिबा FIFA वर्ल्ड कप ngasiदगी कतर की कोनुंग दोहादा हौरगने चैंपियनशिप असिगी टाइटल लौनबगी दमक लैबा 39 दगी सानरोइ सिंगना कप असिदा सरुक यागदौरी इंडिया की पुंगफम दा नुमिदांग पुंग 3 मखाइ ताबा मतमदा AI खोरदा लैबा AI बेड स्टेडियम दा कप असि हौदोकनी कतर दा लैबा तोंगान तोंगान बा स्टेडियम निपान दा मैच हुंफुमरी सानगने हौदोपगी थौरमदा साउथ कोरियन बॉयज बैंड BTS जुनकोक ब्लैक आई पेस रॉबी विलियम्स अमदी नुरा फतेहिना परफॉर्म तौगदौरी हौदोपगी मैच इंडिया की पुंगफम दा नुमिदांग पुंग 9 मखाइ ताबा मतमदा होस्ट ओइरिबा कतर गा इक्वाडोर गा लंबा तौनरगने वेस्ट एशियन कंट्री दा FIFA वर्ल्ड कप पांगथोकपा अमदी निंगथम थागी मतमदा कप असि पांगथोकपा हंदकिसिना अहानबनी ममांगी चही सिंगदा पांगथोखिबा FIFA वर्ल्ड कप का ngasiदगी हौगदौरिबा कप असिगा खेनाबा लैगदौरी मरमदी ममिंग लेरबा फुटबॉलर लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अमदी नीमारना अरोइबा वर्ल्ड कप ता सरुक याबा ओइरी पार्लियामेंट के निंगथम मिफम मथंग था दिसंबर 3 तगी हौरगा दिसंबर 19 फाउबा चथरगनी नुमित कुलहुमदोइनी सिटिंग 13 लैगनी हाइना लोक सभा अमदी राज्य सभा की सेक्रेटरीट्सना खंगहलखरे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशीना लाकदोरिबा निंगथम मिफम असिदा लेजिस्लेटिव बिजनेस अमदी अतोप हिरम कयादा मरुओइबा डिबेट अमदी खना नैनबगी थबक चथगनी हाइबगी थाजबा थमलकले KKL इम्फाल ब्रांच सिंधुना ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोखरे पनपी ngaite पनपी हेल्पिंग द नीडी हाइबा वखलोंदा कुकी खंगलाई लोम्पी KKL इम्फाल ब्रांच ता ngarang पांगथोखिबा नोंमगी ओइबा ब्लड डोनेशन कैंप अदु नाजारेत क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दिउलालेंड दा पांगथोखिबने पुन्नमियोई मरफु तरे ना EP की डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड ट्रांसफ्यूजन रिम्स का कुसम नदुरा पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन कैंप अदु स्टेट ब्लड सेल NHM मणिपुरना सपोर्ट तौखी कुकी खंगलाई लोम्पी KKL इम्फाल ना डॉक्टर जमदाल हौकेप अमदी इमुंग मनुंग लोइनना नाजारेत क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दिउलालेन इम्फाल की प्रोपाइटर बु कैंप असिगिदमक सेंथांग पिबिदुना माइ पाखनबगिदमक थागत फोंगदोरकले उकल नसिंदुना राज्य सभा की MP सनाजाउबा लैसेंबा अमदी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन याउना पांगथोखिबा मेरा मिफमना लेपकिबा वारेप की मतुंग इन्ना लाकलिबा पोइनुगी नोंगमो पानबदगी हौरगा था खुदिंगी नोंगमो पानबा अमदी 15 पानबा हाइरिबा नुमित अनि असिदा नोंगपोक निंगथौ पानथोइबी याइरिपोक टॉप चिंगा गे लाइसंग असि लाइथोंग हांगलगने हाइरिबा था खुदिंगी अनिरक लाइथोंग हांगबकदौरिबा नुमित सिंग असिदा
Leibak khwai miyamna nongpok ningthau panthoibi anigi thaugal fangbiu haina nongpok ningthau panthoibi thaugal kanglup yairipok top chingthagi maikeidegi khanghalakli. Haukiba pung kunmari da India da nauna mioi chamri ga marfut tarani thoi COVID positive oire laikidaba mi gi masing na marini fagalakpi changcha da marfut tarani pandas mek ni pansino oire apun ba confirm case na koti mari lakni futaruk lising humfumapan supna taramanga yaukhre active case na lising taruk chamri ga marfut taramapan da hantarakli laina astamaram oire ga laikidaba mi gi masing na lak manga lising kuntra chamnga humfutara marini laina astagi nawa faduna discharge taukiba mi gi masing na koti mari lakni fumathoi lising kuntra mathoi chamapan yangkhaini thoine laina astagi ngak thoknaba vaccine kap thokhiba punba mi gi masing na koti chani taramapan lak marfu mari henkhre malem gi oina covid lai chatna khwaidagi hena sokhal level leibak singi manungda USA na ahanba India na anishuba amadi France na ahum subada leidi awang nongpok state singi oina Assam na ahanba Mizoram na anishuba amadi Manipur na ahum subada leidi